Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achiar tu silin sang puya India jan COVID-19 do konga lo tlena ro pui tak changin vaccine dose viable chaza apetling ta a hedin mun thleng thei tura thoktu doctor nurse le amatonga thoktu te zongzong me pui vaccine la zongzong te All India Radio chuan jana chi bai buk chewa heti rol hen shileng ala relo wangin ngai thatu te film kursin som chal turin kan ngen chewa vaccine dose ke malala lo te po lakim thuai ula midang pola ve tura som turin kan ngen chewani sa ko hun puilo thleng tura mai tom na vo midang nailo kudle mai ti fa te lo ngai pe mo zelang cheu COVID-19 kan hno shedu ne chon rampum huwa helpline number bial pakhat pani pathum pako pasari paret bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka mizoram tan pakhat bial pani te biak po the rengani tuna chon chanchin thalong e thak chun somang u tukena COVID-19 din munche tharbera mi zanga somko paninan kai ti mu chu ani Siha district a thatharni khatachangin Paul somchin chunglam tan sikul hontran ani don Prime Minister Narendra Modi choni zan khan ninga chamturin Italy le UK pan Sudana mi puiro rel dualung olunalan tir mi som sipaiten an kaplum tuk ina COVID-19 din munshia tharbera mi zanga somko paninan kai ti mu chu ani a sample test zongzong zat sangruk zaruk som polizinga za pariat point pakwa panga an positive ani shikai to zongzong zat hi noi khat sing ni somret pariat ani a noi khat sing khat sang ni zaruk enkol daman ni to enkol lai mek sang sari som pakhat tlingin mi zali som hi president hi pui to ani nimin khan ZMCR TPC laboratory sample test zinga somnga palin hrian kai ti mu chwani a thuna laboratory sample test zinga somnga pathuman positive a rapid antigen test panga COVID-19 positive mu chwa zali somret pali anni FIS sample test zinga pakhat positive omti mu chu ani bok mishing sang khat zela positive mu chu to za thi zale pakwani a mishing nuai khat zela COVID-19 na wanga nune chan to za thi somthum pakwa anga chut ani Tuirial Assembly Constituency by election ne tura polling officer presiding officer le assistant presiding officer te tan nimin khan government scholarship college multipurpose hall training ne ani a he huna hian anmo phuna sang te inshil shiad na nei ani ba ka election nia EVM le VVPAT mandan tur inshil shiad na nei ani bok training zo hian polling station man ro poimo sang sem so ngalani nimin ve khan scholarship tumpui field ta election puala lirthei man te enfi na hun nei ani a motor vehicle inspector pulal nun moya chuan he huni kai shuaim heng lirthei te hi polling station le counting hall in kara an veiwana harsat na omlo nan andin mun uluk taka enfi ani a Randomization of polling parties and notice of appointment po National Informatics Center election observer hovin nei ani Siha District Level Task Force Committee on Education chu Nimin Khan District Board Sable DDMA Chairman ni bok puke 7R kai shuaim DC Conference Room an thukoma November ni khata changin Paul somle achung lamzilai te chuan SOP le CAB zom chungin sikul kai to seti nan rel meeting education department official te soidanin Siha district chunga zirtir tu somko pangain COVID-19 shri vein somriat pakwa andam to up paruk enkol me kan ni a zelaino pongzinga zathum somnga pariat in vein zathum somnga paruk andam to up pani enkol mek an ombok Siha district no hem primary school za somthum pakhat middle school somsari pasari high school somni parukle higher secondary school pasari ommek ani medical department official de chuan zirtir tu te zinga mitlem te tilo chuan vaccine la kim vek to ti tarangin zelano pang phanchang deuh le lungfing deuh to pol so matang achung lam zelai te tan chuan class ankal ahim tok to an hriat thuan soini nimin meeting chuan school tinten SOP le CAB an zom thade thado villa thakhat no committee hna report petorin education department how to tengen an rela chumi report azir chuan middle school le primary school te hon thei ani le ni lo DLTFC chuan arele don ani National Highway 54 kongpui siam mek bak tong le keitumin kara subcontract athok mizoten na tho thalo wanga an tho hlo an hu thalo thu soin na tho thalo chan chu manu thalo supply an iwang ani anti Krem company nuaya subcontract athok mizote hian nimin khan way mele an tho na company tenen income hona hun sersi press kapa an bot sayap he hun a convener puzading la new sersi ka shwaya hian pukol thuma sub headquarters Wayme President ne Puladin Puya Wayme Sub Headquarters Vigilance and Monitoring Committee Chairman Baka Tol Chung Chanchin Bumit Antela Company Iotero Kal Anomlo Kong Siam Meka Mizo Subcontractor de Chuan Fulo Thenga na tho thalo lang chua ka wangin an tho hlo an hu that tak lo thule manu thalo awanga an harsana to te an soya
an tho thalo anga lang chu company hnuai man ro pe tu tem man ro thalo an pek thin wang ani thon soya man ro tha chau supply ni theinan le an tho hlo thataka an mu theinan an tho en fe thin tu YMS headquarters Searchip Vigilance and Monitoring Committee an nge nani YMS headquarters ayo de chuan kin loka he kong pui siam meka thok tu NHIDCL le an hnuai crime company tenen income hona nei tura lo ro man lok anga income hona an nei huna ano soi tur thu sein man ro thalo aron da le po lo hnol ngam tur nen cha atul dan anga NFA malak pui zel anin huam thuan soi crime company hnuai package patni bak tong le ke tumin kara thok mizo somli vel ayo te hian an mani ang boka thok nam dang te aya en shana du sak khlo ni anin hriat thu te ILP nei lo thok tu nam dang an taman hriat thu le NFA ram le lung fa tam theng berin he kong siam hlok na hitel theise an du thu an soi ani Longkai District Steering Committee on Food Safety chun chairman Longkai Borsab Dr. Andrew S. Vanal de Hovin Nimin Khan office chamber an thukom he huna hin Longkai Assistant Drug Inspector Pupi Lalkan Zavan Food Safety and Standard Act FSSA 2006 chung chang le mi puin eitur taksatana himchin chi ane theina na sarkarin dan la in kai shwen asiam sang sang te asoi fi a Longkai District mi puin bazar le dora tanga eituran leichin mundanga tanga lak lu le tol chunga siam chote danin a phut anga a himchin le dan na phalchin chau zorani theina na malak dan tu sang sang soi ho zuini Longkai District a he dan hi mi puin an hria chen theinan zau taka inzirtina kalpui masak ni se ti ani a Khathar November thachungin Longkai khopuya ele in siam tu le zor tu tele tlomngai pol tan awareness campaign bo chai ni sen ti a veng chung kang a le thujiak tar mangten inzirtin he kalpui in box se anti nimin thut khoma hian Longkai District mi pui etana ele in siam chu lak lu le zor te chu athiang hlimna le himna thuwa adin mun hriat chen nan athayang anga mun puilama en fiatura thon thin ni se ti ani a ele in siam tu le zor tu ten dan angan kalpui theina na district council akai hnoi thunei tu tele state akai hnoi department te ne na mala kho dan tur te po soi ho ani All India Radio Aizawl Regional News Unit le Mizoram Sarkar Art and Culture Department Changkop chuan India ramin zalen na amu kum sumsari pangana lomna kalpui mek polling quiz competition August ni sompali in rinni atanga chanin kumthar August sanghi somhi pahi kheng kartin quiz in elna abwa saida e quiz in elna hi kartin in rinni zan chanchen thar puan huna piangin zo na puan ani anga atuk pathian ni zan chanchen thar puan huna pakhatna la tu hing puan ani ang loman pakhatna la tu hian thilpek thatak le certificate adung don ani mobile number 8258812366 8258812366 le email id airdigest21@gmail.com airdigest21@gmail.com ate achan na thon turani a he quiz in elna atan hian lo inwa saila chanchen thar mai puchina che chanchin thar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Prime Minister Narendra Modi choni zan khan ninga cham turin Italy le UK apana G20 summit voice on prokna le World Leader Summit of COP26 atelang athokhat na Prime Minister Modi hian Rome pan photanga heta hian G20 summit tun thani somthum le ni somthum pakhatane tura atelanga kumin G20 summit a hian Prime Minister Modi hi Italy Prime Minister Mario Draghi chuan chimve turin soma G20 member ramshruai tu te European Union ramshruai tu te le sombik ramshruai tu te antel don ani hemin huyan Prime Minister Modi chuan Glasgow World Leaders Summit of the 26th Conference of Parties COP26 atele dona he huna hian khovel sigle sa chak tak mai siam thaturin ramshruai tu te in khom dona kumina hian UK le Italy te chuan an thlen trom don ani Union Finance Ministry chuan sarkar lai puya Ministry Department zong te chu Air India an poisa ba petlavek turle tunchina poisa 5 pe ticket lezel to turna hriatir Air India chuan aba ticket pek ati top ta ka wangin sarkar lai pui chuan ba petla turin hriatirna chu ngalani ponto angin Air India hi mimal en kol turan zor ani hnuwa tuna hian mimal kota om turin hmalak na kalmeka sarkar lai pui chuan Tata Sons tenen Air India indemna ziakin anni kota hian nei tuni na tamzok alu to don ani Sudana mi puiro rena dua lung aluna lan tir mi som sipaiten an kaplum tun maya Sudana hian sipaiten mi puiro rena pai thla in thuna ina an la a
World Bank chuan Sudan hena tanpuina apek thin zong ati top nga la political party hruai tu le prime minister te chu sipai te hian thotan ni khan an mana hewang hian rampuma lungoi no lan tir ngalin khovel ramdang te point andem thun soini Africa ramin telcom African Union point Sudan chu an pola tanga an chol ti ri thun soya US point US dollar maktudo is a seri puina apek turpo khoiche theilovin a hreng ngala hetianga World Bank African Union le ramdang te hrek na wang hian thune na cheltu sipai general Abdel Fattah Burhan chunga mipui ro rel na pelet le turin norna ana hle nia hriat ani chanchin thar serti topna na tlang pui tugana COVID-19 din mun hriat thar bera mi zanga somkwa pahin an kai ti mu chu ani siha districta thathar ni khata tangin Paul Somchin chunglam tan sikul hon tran ani don Prime Minister Narendra Modi choni zan khan ninga cham turin Italy le UK apan Sudana mi puiro rel na duwa lungaluna an tir mi som sipai ten an kaplum chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani